Bog gameri! Sad sam u Mađarskoj na predivnom mjestu. Znači, na jezeru sam i pet sam ribe. Sa mnom je i Jura, to je moj tetak. Ali, još nismo nikakvu ribu upecali. No prije nego što idete na put u neku drugu državu, provjerite svoju osobnu ili putovnicu. Reći ću vam što se danas desilo. Pravo je čudo što sam ja danas ovdje, na ovom prelijepom jezeru. Zato jer smo putovnicu ostavili doma, uzeli smo samo osobnu, ali je policajac skužio da mi je istekla osobna. Onda smo se trebali vraćati, a nismo znali da li imamo doma putovnicu moju. Onda smo već svi bili tužni, ali dok smo došli doma smo skužili da imam putovnicu koja vrijedi do 2023. godine. I uspio sam doći na ovo jezero. Evo, i zato uvijek treba provjeriti dokumente prije nego idete na putovanje izvan svoje države. A sad idem provjerim što radi tata, jer će on pripremiti roštilj, je rekao, pošto će doći baka i deda s njim, jer je baki rođendan. I zato ću ja sa mamom i tetom kupiti u dućanu nekakvo iznenađenje. Ali evo, tu je tata. Sad priprema roštilj. Bok. Sad pripremamo još drva. Dobro, znači treba još drva nacijepati. I onda smo spremni, ha? I onda smo spremni. Da. Jedino još treba pokazati put baki i djedu, jer oni ne znaju kud treba doći. Mi smo došli, ali oni još nisu tu bili pa ne znaju put. To će netko otići do dijela do kojeg oni znaju doći i onda će nastaviti s njima. Evo gameri, sad sam s tetom i s mamom ravno pred dućanom i kupit ćemo baki nekakav poklon. Nešto ćemo odabrati samo za iznenađenje. Pokušavamo naći nekakvu tortu, ali ne možemo, pa ćemo onda uzeti mafine ili nešto tako. Gameri, ipak smo odlučili uzeti sladoled, a ne mafine, jer je mafina bilo premalo. Pa će sladoled poslužiti za malo iznenađenja baki, a pravo iznenađenje će biti u restoranu. Sladoled. Gameri, ipak promjena plana, ovaj sladoled nam izgleda bolje. Nisam mislio da je ovaj mađarski gradić Lenti tako lijepi, a tako mali, za kojeg u stvari i prvi put čujem. Te dedi misliju. Bog! Gdje si? Tu sam. Ima, već smo primili puno. Gdje si, unuk? Biće pečaranja. Biće pečarenja. Kaj ste prijeli? Šarana, Čuješ, jesi ti našao sebi putovnicu? Sam šarane. Našao putovnicu? Jesam. Ja sam se tako bio tužan. Bog, ribić. Ja sam... Ribić. Ali se bličeš. Hvala, super. Što se To zbričeš? si rekao. Ja, dobro, super. Primili smo puno riba. Puno, Imaš da još? ti mi sad kontroliramo. Da nam ne bude hladno. A gdje se ride? Tu? Ne, to je sportski ribolov. Svaku ribu moraš pustiti. Pustite, pak neka... Pustit ću. Sad to hvati jednu veliku.
Mogli ste nekaj ostaviti, kaj bili uopće bar vidjeli kaj ste od primelja. Da primi još. A ime vidiš da imaju. Možda. Umoran sam, 10 čere. Opa, oprosti. 10 čere. Stole si saske. Ne. Normalno da si oća. Snimaš? Imam ja stolca, donesem ja stolca. Nikam, gdje si ja stolca stavio? Lepo ti je? Lijepo. A tebe? Pa dobro, ne moraš da to Si je. uživao? Jesam. Bolje na Ali sam ti plitvicama. donese. Bolje. A da. Tu ti je lepše nek na plitvicama. Lepše. Jesi doma zeti, nismo mi Slobodno. No, i da budemo opet Ana, žejarili. spaj se nešto ili za je? Prija sam 12 kg mura. Patra! Evo, roštilj se peče. Jura slaže jeger, a mi uživamo, jako uživamo. Tako velike. Da, da. Ja neću tako puno. To je specijala. Ja neću tako puno. Evo, tebi ćemo složiti samo bez paradajza. Gle ovo. Koliko mesa. Au! Game over. Game over. Game over. Gotovo. Snimam. Ej, Game Noel, a gdje je moja piva? Jesam zaslužio pivo jedno, a? Aha, već petu može. Dede već cure sline. Znači, curemo sline jer vidi kako su tu pečejare, a nikome ne da komadica. Deda samo uživa. Kako će biti? Malo ti se zvrtelo. Daj mi to malo da ga jegra. To bu posle. Guštajte, maštajte, guštajte. Gameri. I deda i baka su tu, svi smo tu, svi se družimo. Sad idemo ručati i sad se družimo. Roštilj je gotov i sad ćemo uživati. Kaj smo zroštiljali, čajče, gle ovo. Ljubiće. Gle ovo, jeger. Gle kak puno. Sretan rođendan, Hvala lijepo. sretan rođendan ti, želimo ti svi. Ajde, pušamo. To je tek. 0 je ostala, 6 je. Pušamo. Pušemo, da se ne dostapi. Kaj si se zaželjela? Nikad nisam si stigla.
Gameri, lovimo ribu. Ovo je naša prva. Sad smo primili ribu, ali zato jer je večer i smirilo se. Prije je jako puhao vjetar i teško je bilo primiti ribu. Mrežicu. A to? Namoči ga, prvo namoči ga. Pa ga namoči i pa ga čekaj sad. Čekaj. Veliki je. Ne, gori, čekaj, zdigni. Veliki je, velika. Znači tak, čekaj. Tak. Tak drži. Ko je veliki? Koji macan. No jel snima bez obzira kaj se zgasilo? Je. Dole ga pusti. Pa ga sam gore zdigneš, ovako, pusti. Tak. Snima. Jej. Kaj si primil? Somića isto je? Pazi! Pa sam ono... A boš i drugi opet. Tek je hitio, došao čovjek hiti. Jura. Mava. Vode. A kaj bih mrla? A je, to je veliko. Tako se vrtu slika bliže. Si smijaju van, lepo. No nek porik Kak mene. dugo more biti bez? More, kak šišar. A jel snimam? Ajde. A krv joj teče. Daj joj Jura vrati. Daj ti zovem Dunja. Ja ne slikam, vi slikajte, ja snimam. Idi Noel stoj. Ne A bubaš. lepi je? Ja Bu se uporabil, nemoj to tak staviti. Ajmo, vratimo ga. Ovako si to isto da me ovaj prijao. Nije složena ono gdje je vidi. Danas sam bio u Mađarskoj na jezeru, mislim da se zove Sarberki. Valjda je Sarberki, ali samo da napomenem, niti jedna riba nije bila ozlijeđena. Jer je ovo sportski ribolov i svaka riba koju primemo ju treba nazad vratiti u jezero. I gameri, ako vam se svidio ovaj video, bacite like, šerajte, komentirajte, možete se pretplatiti na moj YouTube kanal i stisnite zvonce da ne propustite niti jedan drugi video. A možete me zapratiti i na Instagramu i na Facebook page-u. Vidimo se drugi put. Bok! To smo svi! I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and